Pemirsa ngedenin indik anggaran pemerintah ring panta pusat miwah daerah kaptiang sida nyokong belanja krama. Belanja pemerintah utamanya nih antuk bantuan sosial, padat karya tur nyokong pemargin belanja krama patut digelisang tur pangarsan ipun mangdekatin capang. Presiden Jokowi taler ngelingang santukan kantun wenten anggaran pemerintah daerah utawi Pemda. Sani durung kangen kantun sering penguntat Maret warsa kelitali selikur. Ring warsane mangkin kantun ngulengang antuk ngelimbakang miwah reformasi struktural. Nanging pan sani patut kaura tinggi punike nampenin becek penglimbak COVID-19. Kantun sani penguntat Maret warsa kelitali selikur. Ring bage perbankan kantun wenten uang APBD provinsi, kabupaten miwah kota antuk 100 ulung dasa kali triliun rupiah sani sepatutnya nih. Kanggen belanja sejroning nincapang bage permintaan wiadin konsumsi. Asa punika taler Presiden Jokowi taler mapangapti mangde belanja pemerintah pusat miwah daerah nyokong pengelimbakan sektor industri mangde pemikarya sida digelis makaryo. Nyelehin saking baga suplai domestik patut ketincapang antung anutin pemargin protokol kesehatan. Selanturnya nih Presiden Jokowi taler mapangapti indik pemargin reformasi struktural Bini Ageng sampun kekawitin melarapan kewentenan Undang-Undang Cipta Kerja. Samian Kementerian Lembaga miwah pemerintah daerah patut memperkanti sejroning laksana yang tur ngewiguna yang reformasi struktural inucap. Tias menika sektor industri taler sayan ketincapang, ketahanan pangan miwah sektor pariwisata mangde memargi antar. Indik pengelimbakan ekonomi mangde inklusif, sejroning kedadosang pan utama nampenin pikobet sani mapekatan ring Sustainable Development Goals utawi SDGs. Ekonomi taler patut kedadosang piranti pemerataan pewangunan miwah keadilan ekonomi pantaraning daerah, wiadin antar desa miwah kota. Pengelimbakan baga ekonomi patut nincapang kelas UMKM, tur jantan sida masaing sarang produk-produk saking penegara lianan. Bali Pos Nguningayang.